Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadarin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum min dzambina wa min dzambikum. Ulang 3 detik. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dzambina maulana wa min dzambikum min dzambina maulana wa min dzambikum ya Allah. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lahu min dzambina maulana wa min dzambikum min dzambina maulana wa min dzambikum. Astaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dzambina maulana wa min dzambikum min dzambina maulana wa min dzambikum ya Allah. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lahu min dzambina maulana wa min dzambihi min dzambina maulana wa min dzambihi ya Allah. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dzambina maulana wa min dzambikum min dzambina maulana wa min dzambikum ya Allah. Nastaghfirullah ya Allah lana wa laha min dzambina maulana wa min dzambiha min dzambina maulana wa min dzambiha ya Allah. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dzambina maulana wa min dzambikum min dzambina maulana wa min dzambikum. Assalamualaikum alaikum ayangan ummi. Salim kamobi dan daulia. Kamobi salim dan hormat. Umat Muhammad agama ngendara. Umat Muhammad agama ngendara. Azizat perkasa riwayat masa intan Fatimah Zura Hasan Hussein hino musafar serta muhad Ali Murtala serta jenazah katro geburu laju kumam syurga kubu
riwayat Masana Intan Fatimah Zura Hasan dan Husain Sino Musapan serta Muhammad Ali Murtala Putra Abizar jauh gepegai laju pansi selingkah oleh selesai gepegai kubu Abizar laju kalam kebuka Abizar pegang sabo riwayat Masa gerintan Fatimah Zura Hasan dan Husain Sinan Musapan serta Muhammad Ali Murtala ya Allah Abizar kubu gada kadeha ban kehendak Allah ya Allah kan rupa masa dino bagada pada kamu jakeba nyopat jenazah anak Maulana Abizar pegang sabo riwayat masa nerintan Fatimah Zura Hasan dan Husain Sino Musapan serta Muhammad Ali Murtala wahai kamu jasrah genasih Allah la Allahu surga wahai aku hujrat apa ubi dalam dunia Abizar pegang sabo riwayat masa nerintan Fatimah Zura Hasan dan Husain Sino Musapan serta Muhammad Ali Murtala anu di Nabi yang Rasulullah malam nyokasam dua bagata Hasan dan Husain muda kenyangsa nyohai jenazah bagata lumba Abizar pegang sabo riwayat masa nerintan Fatimah Zura Hasan dan Husain Sino Musapan serta